Dobro jutro i dobrodošli u našu malu kuhinju. Uskoro će Uskrs, prije toga Veliki tjedan, a na Veliki petak tradicionalno jedemo ribu. Ovaj recept je idealan za taj dan. Posan je, lagan, a opet se riba priprema na potpuno drukčiji način nego na koji smo naviknuli. Sad vas vjerojatno zanima što to kuhamo. Bakalar kuhan na pari s bademima. Bakalar vam je odlična namirnica. Ova je iz divljeg ulova, bogat je dobrim proteinima i omega-3 masnim kiselinama, a uz to je i niskokaloričan. Bakalar ćemo pripremiti u ovom pametnom višenamjenskom kuhalu, to vam je moderna verzija ekspres lonca. Ono što je super da sadrži i brojne recepte, ove sam upravo našla na njegovom displeju, koji će me voditi korak po korak. Prvo ću pripremiti pastu kojom ćemo premazati bakalar. Prepržit ću bademe koji su odlična namirnica, puni su antioksidancima, a kažu da šaka badema dnevno pomaže u snižavanju lošeg kolesterola. Naribat ću malo svježeg džumbira, ubacit ću 2 mlada luka, malo čilija, ubrzava i grije metabolizam, malo smeđeg šećera i sok od pola limete. Ubacujem riblji umak. Premaz je gotov, a sada ću jednu stranu bakalara namazati tom pastom, zamotati u papir za pečenje i stavljamo u posudu za kuhanje na pari i trebat će nam svega 7 minuta da jelo bude gotovo. Ovo jelo možete isprobati i s oslićem. Badem dodatno nutritivno obogaćuje ovo jelo, a džumbir daje zanimljivu svježinu. Bakalar je dovoljno zasitan, tako da sam ga iskombinirala samo uz kuhano i dobro začinjeno povrće. I vi možete postati barista i okusiti kavu kako inače pijete u najdražem kafiću. Ja sam odabrala Kolumbiju s aromom orašastih plodova i zrelog voća. A sad ćemo se baciti na izradu deserta. Radimo modernu, sirovu, zdravu verziju torte od mrkve. Za ovaj kolač treba vam sjeckalica. Prvo ću baciti miks orašastih plodova. Dodajem datulje, vjerojatno najukusniji izvor željeza i folne kiseline. Zasladit ću javorovim sirupom. Od začina dodajem džumbir, cimet i bourbon vaniliju. I dodajem mrkvu jer kao što su vas učili, bogata je vlaknima i dobra za dobar vid. Sada ćemo napraviti i preljev za naše kuglice. Glavni sastojak su nam indijski orašići. Vrlo vrijedna namirnica, puna monozasićenih kiselina koje čuvaju naše srce. Dodajem limetu, dodajem 250 ml vode, malo vanilin šećera. Nevjerojatno da smo bez pečenja sa svim zdravim sastojcima dobili original okus torte od mrkve.